Najniższy korko, czyli to na polski rambo, czyli na Tyle było a która je con la stagione basta sottile risulta scesto Tronco che non avevo giocato all'inizio, ovviamente poi da corsi lanciato, molto lento, da corsi lanciato da due posizioni, perché non è prima, dove sarà Manci, Rosato, prima di tutto da Leonida sono così, qui Rambo, che Bravio, Piccolo Secco, Sapella Stato, il Istituto, Leonidas, Zinete Zoltana Sredstva, Rambo, Utilizzi, Zavadnici Moteri, Pokaso, Zorici, Rotko Zezire, Nita Pagrade, da Koče Polačina Vladica, Lenin Napa, Manučani, torej, Nina Zanje prepušča Ničesa, Itajo, to je Vladica, se je bil Itajo Vrh, no, prvo treba Sredstva priključila tudi na skozi, potekal prvi krok nekoliko Vladimiro, pa Rambo, in je da preziram tako. Ena, osemdajstva, za 2100 metrov. Če ne bo čitavcija, ena mrtvej peški iz prve točke sporeda, da pa samo hodno takole ne vidiko, plovko še tele vodiko. Tako preznani strani, ki ti tudi niso. Legnimo na tretje mesto. Leonidas se pripričuje Legnimi ob bok, vidiče druge paro, Bozakjo, Rambo, taka svoja priložnost in zdaj se bo počelo film. Ali bo teka domovani poračani finiš, ko bodo komi zudati poračati tempo, intelektualno hitrost, 200-300 metrov pred ciljem, ali bo se odločalo vse, če v finiš ravnini izgledaj, da se zelo vodsko točko, presenečimo, tempo premožavajo, tako so vem poziti. In čakala se nekaj prednosti, požaliti prihavlja Leonida in Leonida popušča. Leonida popušča, ne bodite raketa, reklica, domalo se ne vidi. Samo da ne stavi točka, Leonida svoje pozorno domali stvar, dodatno, bravo. Radko, dajte jedna diskvalificirana.